Well, kulo malap. Kulo kaksakin God. Digin paing kom machimet. Paing kom. Malap zinkat. Malap. Matlas ko say. Kowos liga to ye kange. Nga we kowos San Antonio. Digin Trescal Ken Washington. Tamlil chair lila tako. Kepel foto to kade fashnamet. Kade fashnamet. To kepel chingi unana parla kay wakade ispela in kaksakin God kepelo. Digin nga float no room. Kade ispela in we mit na kay walas ko say kaksakin God ke moul magat palakin fale ke weak na yok special mit ko say ka sittimulan ko spagat to ako lapin showing na ke weak actol na ke cashin ko lowos o cashin ko magat ako lang long na ke me weak ne tigin tres ka leta ko usli leta ko akye monte tuesday ngaro Wednesday thursday na ilsibe ak shafila man na wa ke week to bien che lalle cash na kaya rang ab monangan alle sisa ke ingan hingin na ro mga fa hingin natin na flow fast fall to ingan si mga liga ko mile sam kun piang na sik nga ke kaslan god akaya na pay wanan to usie o ye si mga ta sam na silke yeli me ko son kosma somla tigin tres kal makum sam na sik nga ke mit ko sain long il sam piang na sik kas na foto to ke kas Molan ka dakay. Ale post announcement makadar akfasryeyacn nga kibe tukun ka taga broy ka long on ni kesta lars taga na ke broy announcement lars announcement mga me palakin ke wala na makatil kes na sik we mit ko siya lars finance syntax at church lars pastolato pastomoral mit ko lars tigin sauce tigin mekil finance taxes akfasryeyacn lalos ke sittimpol na lang ko we tu yak akfasryeyacn kat kelen Sanri alo siengan lala we pe pataka na gengan si tigin tres nga alengan kiningin ang gas lan god gas mole or shu kaksakin god asam samange in akayagat kai sie akyokyengan las kai sie ke wona na lan god ke mole las kai sing ausela tigin nan ka sam tam metigi ngausela kate ngishe pinpel na kay wana tamlil chilen takelemia namnas like share it telecastlo ka live castlo sa met na kay walas ko siya into ko yok ligin na kay wa castlan ka din fashilik kata left shoe malap castlan met na kay wa comment loman yok shupe digela kom taga yeme like share ya nga tagan rel tigin treskal kata samram kthashik somna ke oni ni kesla proy tigin pankom gulo malap Kewo. Ale insi ako la insi nganin wiko. Don liban. Kat siyak na daga nila siya. Kepel. Petikat fast ni meta. Kepel singan wiko min pain met. Nagewa mauchak nga. Lumalap. Linda Joanes. Kat di nga yan. Nas. Kadi na ela ek. Nakasipa na nga share biya nga. Share lagi met nga share na sinsiya ula ka met. Naga nga. Sikilan share sin. Met kuya siya yan nga. Shele uchak Namasyle uchak. kal kulo malap tamlel kada flong not pela na sium Una. Saklit nga poste link stream yard nga sumdagi si na tapan de PM ito po. At ako na gimana pa isi na dalmash. kulo wala Asum ben we vlog. Ano ista masaya nganin mati. os fashionamit All right. Got masimig launching got ke mo lash klagot ko no sin be ke eko sing yo. Nagi ko seli we ko sang we ko. Le Mr. Lipan, well, lash from San Antonio, Texas, well, they can just go Jack, Finan, Ken to Washington lang. Aske en si bang Pinion Hills, en si aske me po ingena. Kat falan receive
evacuation orders maki-ever ngayon. Nakapos yung What? news man na ara life si nga. En nga dalawa orders ito. Magdati som na yan. Men en kam tawag nga ito for dal territory slash ng phone na in evacuate. Ta pangan news opinion hills nga na goes fa Esam yok na may atulanim tangay los kaya los farmers or orders nga ba may mga na bagan so mo when maurak ragawi na or may nga dal osh cow pig kaya maurak na kayo mga dal fulay na kaya nga diging tol ka mga ash list para ka kuya men katlong mo if you got muguila papa nga tatlo kat film muguila nek nga kauli kumete flock wikluan ka wiktolo mo na para katari kita time dana ta diba nga spela so kat in fact current events ta gilash ke dawakian program la so kat kinakala mina suwo even ngawi ko sa wangan la sa mama ay pangan siya sipean ya siya majangan fogyo or good na tamal weacn tamal di panding just lo sa dapat got ni safla so sakta malavi mo ngawi ko sa safla now having said that taking just call tamal di pan and losan Pero una klamala Malap. At ako parang lagi long masikyak news na. Triplas na siya Sacramento. Pas one order kat kanjuke within that span of area. Malki with ma firefighters ngayon and sungkunay ganin mo ta. We might ma displace. Pero kung nga isama. Okay, klamala. Season Ever ba nga. ever nara kasi bes nga dar malo mo lito min never logad mga yatol ngul elmo Wow. meta may nga 4 seconds so ay ko fluff lock at sige mood ko lobs dal marak na dal na mi na sok taman to na mi te at sakto at siya in fact ko nga pangagata government era wote ashpe masita paila beke men dal focus ng orders dal focus ng mulad might to nga fact na na bangan kat dal si warning si may ngayon makuila ingal sa nga phone na mga tana kaya nga ginasom na ko Agam da. So, Alk, pangan something to vent out, goes for cash. They got me along. Abang damit again, fruit that are in. Na, kada fast damit, nga, sir de darapange, nga Oslo, so yiko. Shukyan siya unin dark school ash ka nagsunod, digin trust call, ilan da kay guest ka si Proy. Tamal di man nila ko siyam kanila siyaming pangak nakil na megadash ka uya ko anak nas inaklin ko metliki mana kayo kulangan kada usi on so ko met in igesta ta kayo lasha kat Proy la kat Paing ko na kayo anak nas stand by. Kaya isipakal mo ni fagi kayo na suwas na kayo klon singkat ke mo lash
ano yung dakkel yung mitigat fast na may kia o na si mga dakfas yun nag-glance up lash na singkat. Enash way doktor si lash kat som siyak lagi akkay ilala lankat na mga dash kaya. Na we got dinge dig interest ko all lang gashi kat keep singanin tako siyak lang na takay nila sa fast na may. Dig interest ko ano yung dolge. Wait, lumalap, pahin ko, damdal siyale, damdal lipan, pinitikin makilil wangin in master roye ka te lashpe ki delikasa lipshape, we might we aran kewa, pahin kowos kewa. Inoyan na ki mga ito, kasi woya na si spell na kewa, kat tagay ni kipesing ipashta in kain siki kasha. Kowos ndabangan prayer, happen na ki kowos lipshalabe masikyak finan pinyan il, kain matalani na wenge, kain yepe misingi, kat tagay ni prayer. Kattakan na yetom kat papatamars ke kasingi insifit pera lutut papalash kan nga ke kaslom and we patafula ke credit commission singi kaslom ke bukmadan na dun bangon kat la evin delutia kaslom e los matekan guna kalme ayataf ke panan kat mishesyum kat papatamars ng siya kuminanak manas awiyan na nakosha ke pesingi Lagi mapay si wasilomingi. Katin kain sanakin, in kadina tamatali. Keseraf ngay sakot sakma, pasya mataka yorolo sa fakma, matal. Kumurikat lamita, kumakalimi polen fakma siyasla, kat ana siya, may kisya matal. Kadinus kataka na hitaw, na matal. Inakalemi, nakadita sanak, inakmatali. Lo malap na sinmoit kalayan sa pluming, igadam na siya lewi siya ulala, sikat ipsyo masikyak finen pinyo kipel singe, and upgrade na we. Neighbors matadalani, kat pray kelos, ramayat na kayo, mapalakun, force nga la kipel singe, kanakan na la, me, tigun maing, katlalal fungikom kikalo. Kat pray lasha somda na yun nagpiyasing amlalipan siya ulala finan San Antonio amlal makil finan Texas met wiyash na kewa inkalan sapsing wikat yang pe finan yan kat ngisesyung kat papan nanak manas feel banak kes maganya katla kalo mawangin kasaya lan met lumawan lan met saya como que fue na pa astop lagi man ke omat kan lagi panang kipay singi katra na yetom in kain akfasryeyacn lutut laske ko singi at mushe the casto man kan fakke ple fall lagi mama kom samasta lagi anak nas wikut kasgat ke ko singi wala lo spena kewa mamtain kalsi kishpin masla nakan lam nasla Pafin nila mono, met wiyash na kayo mamday na asyula ke ben yokshala, ke met siyaw plena lash mafashtikikat, kat pray kelos, ke preparation na kayo walalos na kayo, la oye faka insan karangan la, met lash mafashtikikat nga, kat pray ke efforts na kayo, met na kayo makula in kasha, kat pray peke met wiyash ma, dain ka prekipelsigi. Katitala, maasikya kishbelom, again malos ashwe, anak manas, sa pagangkalyam danin siyelo sinikansyukom. Mela, siyam kilpol sala sinan bayerolos, kanikestepen kaniklalos, lalo son kaksyakin ko. Fakana silos masyuklalal fungila, ilos pagat proibeke, kunanak manas, kayalos, walos. Yok masiyak, kapayang makadang sesyong kiped singi, kung wikat ke, mana kay wasaya katlela nasyon, katlalal fungi lagamin naiki, takin, fall na kaya kuklo. Kiinim katlalal fungi, lakamas pa mga medalo ng kulgat kay kasingi. Amen. Lumalap, belang nga fokon na Euros, kabasyale, malipat. All right, taking interest ko kula malap ke price nga nag-academic so lumisilipan din kasi ko ke som pa nga din paing nakawas mo ta ka wigat ni kailan
Liban. Kulo malap tamlil chirle, kulo tigin ke proini kesla, na wana ka dakala mi piang siya, shu malapin buimit na kawalas ko siya ke pelchinga in taga ako lape, in long gas mo lal, nage wikak tolu ko, me, laisin ak tolu ma taga ke yeshinga na siya. Ka true malap ka ko wala na lal, katlong persen kisien proy siya, online ka din wikat ka siya kaskat ke pelchinga. Kadina ako lang nage, long porong ako ya yo yokligi na kewa, tukun managawa kanin fashilik e molgun. Ka true malalap ke Aslan nagawa ke pelchinga, yo namit mataga silpe, kalikia pasalos ke pelchinga, le linta, tamlil kalwin, prestan kalwin, tigin per tara, nikel ni pesta Charlene pe, tamlil chile da ka akyok ke pe mga, nemekret la pa ke tigin polin, tigin tolin, mekil, tigin shuet sauce, tamdal tanya makrai melise kula malap ka ashlowosan nangena kumta ka ba we aske live cast lasha ke pelchinga finnam tinaligie me kamenche kadin akaye kom kula malap ka ashloman ayok tigin kay wanga netrisi awla mitlash nga kay wa mit cleanse up uske cashin ko lowosa in my mit nagawalash ko shay ke pelchinga mit nagawa ma ito ka long live casting lutu ka ulela ka true malap kaksakin kat ke moulash kewa kada tikain tetuin kalwini ma ngosh ka kasyen price laltigine wala lang katin tetuin wikat nagawa kadin nakilin pe me mitlash ma mtake Paing falet makatil na sinsyaw kamatsyaw klalos Proilash ayn wiko was ke pelching. Manaslash mamtain hospital kaya na silos pe. Proilash ayn wiko was. Kat kya akilin mitlash na gawa ko siya pe ke pelching. Wik na phone siya kat akfalet siya kat liye kakshak magat nara ke shit temple in algors. Awi witness si Central Texas me church ma pastoral call at the opportunity ngan some welalos wipe kaksakin call etawi. May lutut chikel tutenga kokosil tikin tlain siya. Allana akaye wala lalfini akaye lalfini lako. We akyoke lal pastoral na ke si fesha le yok na pa eh. Taka nagepel na nitawi ko. Nake alupa na meda ulu matuya kon kaksakin gata usina pa engan singan we mitlas ko sang kaksakin gat pelna ni dawiye ngali click force on gastura kunokon ngali na pa wala na yen monyaklan ne papakian talik ngain akaye ke kasmol mga yoksupe pange pochi mai gregin Rakin koshay la klik natos ngiliki kiki aplal chetan. Lik na force. Lik force on kasi nga tuya ka nga itlali pel si mga force ha. Wangin kain si ngayon ko. Wangin. Okay nga liya ngan na pa eke. Tuku na kataya loke pel nandawa tigin megil sponsor. Ilaw la tigin social tuya akyok kirela summary na wuwusi. Inakyokye me si fesha. Kadal yo shukak sikin God. Nga palakin na nga tifoki wala los fellowship lugo na me we mongo soup all star si nga kang tamlil sirle yaligi na pa soup si kum nga mo of na kum wilakan kum num soup kote kang soup kumen num soup. Tangali fellowship lan may nga tugun nga palakin ben na mo pape na ngali ke Facebook nga ngali pechet tigin tres kalil po si financiatal ka tliye pa na Aaron ko siya ka tamil west finan ko siya nga tal po si mga inakay ka akfalat yun lalap sila nga sit tambalan algos makat me siya laligi kayo Japanese somrela tamasi mga akong me ganin loin na kay yoko pa siya mata syungkat ke August 21st 1852
gospel ng Jesus Christ siya pa. Lamayak lang na kaya kasing ko lobo sa kaya on ko shit ko masum na siltam lal chirle. Ikakla fishing siya nga din wiko boss. Pelu in week siya. Inak kaya kat kating kalas kat siya kaya kas mon lan kat foundation siya machi siya sila ak fast sila fulfill fin siya siya kadin takan na kaya mapailan kat saan utapan takalan lemo. Pangali syntax kaya Sanri Ali meta ingan lan meta akeshalan meta in kaksakin kat kaya wala na mal esinasin metlash kaya sitimbalan alkor na weapon na gospel si makadatagan wiko was kaya uye kang arang kaya spell na alala tamal chirle tigin treskal yo na tigin mekil kaya wen uye kang in fact kulo malap kaya aslan met na kaya wakapel singa shu kaksakin kat kaya asloman asom sumnal osla rin daga akyok yake announcement may na akfasryeyacn kapel singa kulo malap tamal chirle kaya balaga All right. Liban ko malap ke announcement sinan bay may lako to mungusip ko le kumaw ye kung takla ko mungu ka dim si mau dahil degin just ko le degin si wala fa ka naksu sila sa mga tafong ye degin si wala fa mo degin as degin just ko si wala fa mo soup melo mo meat melo mungusip timin ngamit melo mo parang fa akalo ni makayavan na as per taking just ko lang soup melo mo met mungusip leave it there. Talaga masingan. Kaya gusto ko all-stars yan, dapat di ba? Nalak mo yun naman spensingan. So, if kaya katandaan ka, kumproin ko alas, bigay pa na. All-stars yung support. Na, ano ko lang ka, in-spell siya, in fact, oya ka ginanmate matakakas, nga tangan, usay kusin DNLs. Classmates sila palas fin Maui, yaw. Ngayon malanay. Maui, tam dahil din Paing ko, personally tawi, lamis siya kalwin likek siya, na tegin perle, pangan, pertara, pangan, elash fin clean. Tawi ko biyang penipesta, ikaw na Zoom, Melise, Tosiers, 49ers. Natanya, Paing ko, mamo ko masya Honolulu, fin paye. Kilong alap ka Artloman, teginis, shue, sauce, Paing ko, we can taking Paul in check. Was long summary sa mga ko akyoki and akdelal lumisyalipa na sila tigin megil kulamalap na mekrit Paul mekrit Jason bangay ko sila mekrit bangay Maman na mekrit she's talking mekrit Paul skilling wow. Okay ilpa fox sinata pa okay, ngason uli, kalkilo malap. Kalin. Ngason uli, kasulin galsil degin megila. Kal, namakit Pangan. Kalkilo malap. Na Joanne Levi, ninesi nga nga nisa. Mwe, last Washington, degin. Joanna Agil, daga nag-flock ng Maui. Okay. Kaya Paing ko, Joanne, kalkilo malap. Nabangan ko sa mga gaslaw, kulamalap kaya slow-mosan, ilos nga kalimutay makita akfasryeyacn, ngayon ko siyam Monday, Tuesday mal degin mekil. Na, kasi pinakasta kawalalal, gada sa uklalain sila nga akfasryeyacn, siyam Monday, Tuesday, sunal de elwisalipan din akfasryeyacn Tuesday, police dastaan, degin just ko ito akfasryeyacn Friday, Satte, na weng fackohloh singan. Nabange makadash ke oye ko. Nagyang akalamingan ifin nga kus din aliye tukun programa aşklaşık el yalaş finen en pinyonils maki efer yinen taşak ta fincha ka ba nga wikusti ka na aksa programa so oye ko. Nakalila dadamil di man ilagol ng akfasryeyacn bangan makasiyam ginoy ko an nga iflo ka ng pela na siya tamlipan kulo malap tamal chille kal matla shushay bange kadash ke unit mate ke fall quarter 24 mat kol akie o yanalu lesin chene ke me kos pakadash ke na lesin aktolio pa desum na kenge bange shifel broilal esikaya
pangan abange leis sisak leisinak tolu tai po si pangan broilal esekaya leisin tolu broilal esekaya marida bange luto ko siya singalya fos singala ko nagalongol nasipa fos yangal fos longol ya nagatolngol siya kitek siya pangan fos singalyan akalamyangan lem cutlash modikat taligi met Assyria tamatan fel na kay wafa etala kom kay na olaim kat pakat si fe na kay Sanri pange katil siya met lango kolana maritan pangen luto ko siya singalya fos longol nagatolngol siya pangen may faknip kipal singa tiki tamal chile kulomalap Luis Liwan Klamalap, ano gagawa sa akling kadaklik din fashion na may dahil use parang kanon may nanaklak kum nag-week sa inyo kada non ka yok si fe lap si may use yok na nakel ezagay proisilal ezagay ang tiki just ulit ako fackohloh si le proisilal ng katil loop siya na Yokshibe nga kumin loeng na ke katsima iluske uleng madong ay akfasryeyacn ay mayin katsibe na nga pangakum akfasryeyacn singyo. Naro kete isla oye makatalaro na sinmate nga na ke leil el kailalos ko el lotoyelos ko el aking siwoyelos oye nga katinotoy lagi marita oye nga kapit patat na fish. Naro kete fast na bit nito gusfiviet takandalan certain commentaries yang kumili si laps yang but Proilal Ezekay luwa to ko siya singa ulya an longol singa lagos longol yung gitol siya kumili may nunak singa na mamantil ilat ako like ikas nunak ko siya kiteng kalam ke lemea si lapsingan ba kung vilimanda lang yokliki na may katangla yokliki na may katangla na kung may skiloy na si lapsingan Proilal Ezekay nakadak yamante dak ikas dak ilas kiten kalam gele mea si ngako may sharp kita kalam fuga ki kapo singan pa Proilal Ezekay yang nangako may damdak yamante an kita loyang na kele yokliki na may katangla mea si sharp kiten gulon na sapta sila alkos ke lalasal Paul na sinmetro nga papa nga kume sharp ke at loang na ke sapta alkos le mea ko anon may sapta singan me si sharp kun yikan men na collapse ke nga nakidaloy na geta na sapta singal sharp kun yok oye si masikyak ke langyak le ke Jesus Christ God, il deliverer siya. Il tako, may ito, matayang cause, matayang mise, na limchis ka, il tako, wala ko yes, in modalos le. Ito fa wengin makulu ko in kapriye, ilos sa mamataye kokolon Christ. Ifo, makisipin ngon matal katil fulera aninelos. Paul simsilal Paul kan na sin metro man lumaya mal sa mga sala sin naslon yelam ngol tugun lemil bise. Namot ko mo lumayak mo make mal sim na sing metlalal fugim da finan Rome. El mata koren simil so sin Rome. El mata nga sim na so sinakayalos nan kay midel simasingan pa sa with Gentiles. Na nationalos aspe with Jew. Na sapta sing ilakataya na lame God God papel sa pama wen si fan na nato in actual sila oye sama masap singaule masap lal Moses fototo na nake sigimot ko oye singan God il ke may tay in kalam kela oye singa masap singa ula fototo le kufla akfasye nakatils pa mawin naton oye singa kalam yela ilos in kalam kela
ko when in siya ko makoin shredik causing when in siya ko in shredik di kimit lalay ilus mo lalay fung ikat when in siya ko main in shrel ilus taliki long lekot ka na ko si penang long leng si maputat na fish ilta ko inoy pe shredik molin ngon di ki molin ni ko may nunak saying pe it pashala pe makin not la lan med Gentiles. Esam ni selsi masing med Gentiles lumaya mo ilus med sayan med lan God. Like sabta singal siya pashala na ilus gawan gila kumusingin na not la nasin nakisaulan God esot pe finshot sinasius sina naknak ko sila eta fa wangin siya o iya ka siya maka in shayla lusle digi long lang God ilus fin me ilus fin lalay fungi kilim Jesus Christ ilus mo lalay fungi Jesus eta fa wangin siya maka in shayla lusle digi nabangan ko anon saptari ko siya si kuvin highlight niya sa saptat alikos pastol ngol siya sarap mo pel na kewa le ifin lame ka din we could say kain line kat parang kasasi mapode lu si samdam ganyan kat fin loing nage fos longol ya tol ngolan katil na orlatari il da ordain il sila tari il na orlatari sila si mo kismin buen na to may to ilo si mole ilo si ekin won si sese na il sila ilusima il pangon. Naskimot ko, il sum na sin met Roman bell. So, sa mo pangan, naston 50 to 60 AD. Pangan lumayak to lamil misa. Na il sum na so sinakilamil, kowos katil na pangon ko, starry na yakalain sapsing. Na ilakisin siya kasi mga ilangay. Kat finon ko mga singi, na kayo, may kat ko in fact, kaya o yasilan kat. Mer kat ko in fact, katil ilroela bang sinasin may tao, yok na kung fin may Gentiles. Ilos may Gentiles, fin matanon ko, may chuang, gusto na ayaw, gusto ko flawi masin. O boy lang, katil na bang untari, mer kat ko in fact, na forstår ng luoy lang God el dia shukya wen nadal si fena o kise kanol kes kayo well of sacrificial offerings kain men masingan pa kung vinili kung tinsumni ka uleng mata ngay nakftulo ya sharon so kung nag-uleng mata uleng mata o yes ma ilos use kisela los kan in kisengan ni use fall kaing sinasin kadil fininse wala nak manas na selos ke makulukla lalos elo ele o ye besilbe aklos mo lalos bil karang ala yakin se woyelos kadil fininse woke na dos la le menel ta komise ino wala kise sita mait na kay wine mole diksha lord na ke may nanaksyon na fin shan kusho pasang often niya makuluktan mo di Israel faske shan lim Jesus Christ et va weng siya makon lost la meto ilusima is shan lim Jesus Christ in all of et va weng mit lutut pa balik ng tafako pa shan ko shongel often niya makayafan na makuluktan mo ito. Efo na shan lim Jesus Christ. Il takay, il te often niya, o il eot, il lang makuluklalo saan. Siya ma, il mon kinyakle. Bel siya iyaklan, kumtikan si Beliye. Efo na, fin often niya, bel siya masasang often niya iyakle, kumikan liye. Na rashan ko shongan often niya makuluktan mo Israel, kaya lusan niya siya. Ye lang kayo, lusan inanda ko, siya namnas ke makuluklo so pa may rekle inakfasryeyacn ke siya singen evonoshan lim Jesus Christ to ko ila makuluklo so para fosto mo do mo if a wang in siya makan lost la ilos sa makati sila na got
värsta med din galmgele. If inte jag gassing a resurrection. If inte jag misal Jesus Christ. Wangen spet makusa roman. Sama amon givas men nasikum singe. Sibel sama kat mit ko sai kan matan singe samsam kin gaslan ka kat tinay kin shufla lifai ka shuflan tan in Israel. Kat kan kat masam kin ma ke misal Jesus Christ. Kemisa sila ngan el sifil molyak siyan ta akila mana kewa mo sifil molyak siyan el kanaus la kolal sidan sa masang kapria may ta kemakuluk lalo san molyak sa lim Jesus Christ without resurrection mga kumrong awang should be awang in proof ke na bol el factor is jo kalmo nila ki long lang gat ngit va wen si ma kan shi got deligi long lang gat na masamos la fact mo el akele mile kuvin lie fos do long ko sai ke shupum got lem la ke mise bel na ke got ke shipin lem Jesus Christ masif poligi akele mi ngaya pa shipin lem Jesus Christ got sumin mise Shipin lim Jesus Christ na kufas la kan egen mol mol miseng egen mol ni dok mabat but kung vin loen na pay na keman aksyon na pangan katang la sila mate ilosima ace la life isa med debit na kayo fosing el Rick Manase ilosima ace lim Jesus Christ med lango sila losan na fos Gaba singan, fastol ko laligos fast tol nga ulya, ashkainin ko yin na kayo. Powers and principalities. Limbangan nage mga finfelo, mamata ka fungul matlalay fungi. Wenin ko, finfelo ka ye ka siyaw, ka fin the third heaven. Ilsaram ko nage lupufen lal setan pa. Wenin ko, yakin na sila sumaylus kan katahangla. When in siya ko, fos kapas yung fos tol nga lalikos, pang siya mama eternal security view. Ilos sa malalali fung ima kung fin Islam Jesus Christ lang mitlango silong, kung mitra mol nito kumabatbat, ito fa when si makan shikom daliki. Pang siya, fos may los makin makumbel siyang may asang molo na singkatan, hindi ako mara makaluksi kung muna ito kumabatbat. Kung finisa kung may sumnayin ka siya. Na aspecie lem saya fa mo belsi mo kumra la makuluksyan kum tafael ligi lang kat kum enya na kun fot na yurin kat na kung vinlan da pole charm kun ke kelatia sa palmios pasingal ya makuluk ngan ilus mo makan makuluk ilus evati iya lan ta ko shailan kat na del that contradict dal sham kun fall na ke un mate mo ilus sham sem pole charm na sin mate matlalay fung ifinan mit Rome ngan mit Gentiles yok na finan Galatia il samram masin church mal tilokan nak na fosu el da siya to king ako matalong men ako me iske masing ako miniske an pa ngasi vena ngasi lang is masi maube mayin ifing up ta chan nage makuluk ang galon gele ifing ara makuluk siya at fali lang lang kat na makunak ngan siya flot na yuing kat check na manas aksyo siya na lem siya iya mo o fingal siya nga isang mola asin lem ka nga wood nito wa bad nga kan yung tafong na kan flo lagi ipsingan na parang ayis o yes mo Pero sa nga tafali lang ko lang ka lang flo yung kat cash na yung kat check na manas ngandim tamo men split blending nga water nga mola tari na may nalaksi ka nga si kuminak kaya pangako silang kat long lang silang kat ngayon pa wengin siya makansya ka tali kalme pa nga kung pananon ko lang may kasi aske kung fin sila lang kuminaske kumiaske kuminakon tuyak matagi kumtikan mata sapsak mata alalokin Pangang masing ako hindi siya galim kaya le yok siya kita nito kita tuna ko sila lamalan kat kita fash bit ko mata non ko bit ko mata idol bit ko mata halalo Gaslan ka dakswa siya pay yak fashion yet 1,000 on from the birth
of the scripture. Na may belona. Kat kalam gila mana kapay. Kat kalam gila maulan may tayo. Los force or long sila los matter. When in the future close me los sukat. Parang masing ako hindi siya kalam gila. Ako lon singkat ke ako kayo should may nanak siya sharp gina ni back kay kat ke magadash ke. Semai usia na ke may naksel kum na ke tuste an gan. Ngan sibe kalwin is vel lapse lash kan mata man liba sham kine. Broilal ezakaya. Nang akum asya ke uleng sa ingena. Maritsi ke tuste an sima mal digin meg ngan kya siya akfasryeyacn. Aske ladak duwolal koren. Ladak duwolal bol na sinmetlal figan koren. Ke Lydian may nanak siya ngayon. Los mas scholars, los mas istabelos, luti simlal po. Kadabel, los mood ko mo, asla maya mo, lena siya nga hindi itakin yan. Nila sikyak metliki. Siya koren. Tamangan mga kumin mata, akfos siya kita, ang kaltarat na really pa pala. Esam la ashmet itngawil sa mga 1st century BC, PC, 1st century AD. Ilusta kayo ni sila lotail akiye manuscript na kayo in pangang masikat para misingin mo papayapalo. Paya na ashmate misingin ka challenge mo, tafong lapukan, paya puksin na tiyash ka payapalo, paya puksin na pawiya, paya na asham kan tasakta. Kufin mood ko, nanak si makadal sa kusin, unmatit nga almanta kayo ni, langas na payapalo, a can of scripture, like can I see ulayang sasya, nganta na, kadil pasala, il cagliam tonin cielo. Skipulan pel, se yer, tausin luto ko, ako madam siya nga, kalita tafong na mga, kalita, bela pa nga. Or ngawi o yes, finnemit misingi, finnemit lamin mit misingi, mapangon mo lamin los fat mo, o Bible siya tafong na, buksin na tiwi. It's nga sila si mga matake mga fashion ye, tausin luwo long tolo na misingi. Tingala ba nga kaliya managawa saya mo, nga matake mga men sånna matafong lagi pugon ngolon kosma fleking na si kum ke pebble mettakal challenge man ta saktal sana challenge makuna ko magudin matay gaslan kat luti mol kun proina singat kat en gash kat igas na naklasha na sapta leda siaklu sapta kushingan yokian sham singan sapta singa yoknal sham kun for fascist lal ball na finen Corinth in let us get le Paul ke akami yokshbeyen fakk kilim Jesus Christ. Ifo mayin en Corinth elifin pa nga pelmiseng yun na en Las Vegas ma kafo fo kainin mol molino ka kainin mama iskakin ta ka akulukila mol lang metalal fo misay pa finan Corinth kan. Paul ke galim ke le paye etafa osh fungulyen ilos masila in kalansa tasokto ilos galim ke le etafa wengin ko saye makoin katang la kolon kat ilos galim ke if ulyak ko siya na may Corinth tungos galim ke kos mo katilisod then etafa wengin matakalaying kowos. Na värsta na banang Paul el likshel siya inluti wala lan kat metliki mana kayo. Wala lan kat singan balo sa plugin ke mol na tok mabatbat. Na ilos likshel kalim ke na pangay ilos fin siya masing ilos katang la kayo may soft na kayo ilos hindi mabiseng ilos nget la pali ngetot na meta pali. Ilosin Esam le, ilosin en loeng, like mol wala lan kat, sa may fata ko. Ilosin loeng nake mayin pang masimakawula. Na
kung fast naman in reedy when naksila kung man sila man nikmet falaya kung hindi sa lal po ng ilakaylos for salgos kaya ilakaylos ke kosilan ka ngulalan ka for singaul na nagasingaluan bola sa amkin na kisipin misalan lem Jesus Christ manol masal sa lo pa ng sangkos na selos for singaul doluan ngawin fast naman na kowos fin na pulakin maupe. Ito, lalalfong ilos ke mga papalak kay los. Losin mo tatuna ko. Kinefast mo naging singalon ko saan. Ngalila may papangon niya sa ring iba mga tasakta ko na nakasabi na mga sina. Losin ka, fosing ko sa amin nila. Losin ka ang kolon cut. Kolon cut sa mga sinelos. Ifat siya maganda ko fackohloh. Ilos finlayla. Wengin ko sa yung na smoke screen sa mga taga-wakrelos kinakfosyelos. Na safla siya nga mabodil sa amin na ke makus upekos palakin nga. Ito, lakatil tamangan. Nikum lela. Kanin oyen taga line goes. Na may naksit ka si kuinak kaya kumki mga ako mas kemising niya. Ganito lang kosan ka ng finasyon ko. Kitente urera ya. Kitente matahan na kemalan ka. Suk na pa yung masiwasa. May na finfak masi. Kung sumli na pibi pa yung masiwasa. May kumuka may na fako. Kata bela, emotion lang may ito. Cool ka taligi. Oy, may tinawo. Nangakakay ko was kay wag lang malap. Ngayon tuwin siya. Ngayon, ay kinpelan sila. Tama liba nilang cash got fast namit na game na sila na nga muted for a little bit. Tawin liban? Kulo malap tamil chile. And we kung bang nakilin pe may mataga sham lalgie may comment ne ke pelching ya. To kulo malap kya kate ya wo na ke mante silbe tustean. Si felas na ke Wednesday pangen. Molia le God sham ungolya fosina kesngel megos ipsuk tolu kada sham kun bangan fosina ke tolu agate ye circumstance ko oye ma Paul chisakulu David elash kengan tamnel sham la Paul ningare makun chisakulu Paul al David bang ipsaklungan pa shikena ke oye elash ke Fos akos na kesingel na ipsuk shaflasingen pa fintraklal ke oye elashke fosingel doni na kesingel megos. Pangen me ipsuk tolu magate taga akate ye. Wana nga dakkel minge kat nasmon na la arsham shoklam ngaul. Sham shoklam ngaul na phone barala puksinge. Me sham so go der sham kunge. Shamon ngolya Elsuko sham etagang she keproy katlanara kuluk na shin matlokalok David loing na ke mola line pelching na alapo shini matrangal shen el kopenain en wakiel narel som bang na shin god me line ko stanza ton ngolon kot no phone na relangan foshina ke line shena ke shingal me gor pagata ta akte na ke kuno konje nage wensian nganta eloing da alien lab alla post matrangal lokalo golol na elda garo bang wanay na nalle me desperate chipalal ngal da na ke pro shu cash na shinkot nagadida la sham shoklam ngaul ngan arshkain sham lime kosh pamaitam tamo arshamin lamen ko ashur faka super faka ko yellow sarskengan arspesiamin fackohloh Thanksgiving arsham na ge me fashlalos na finan Jerusalem arspesiam masang faka oyelan God ka akflet la los na sin God royal sam na masika de sham kinge wanain ngishe ka efein akulukie ka kanausla lokalo mit lokalo klal bangai sham so go der focus na genge na wana akademi penga ipsuk tolungan ko mashi metngan foshin na gatolu akademi la situations circumstances for gas o ye for gas
David Lashkan el Paing ke Broy shook cash in God. Na vingat loing the na a low pepe na my Lashkan na get for shit. A kalim young Molia le o God the call for lapek shooting kaiwak. Lua kalim ye. Ngatili inen farara nalal e wang inen ngain tufe. Ngashin kof lallena. E na apkarani nutia wi. Tolu akalim mo ngatotolain tong kapunchol yak paula matak manasla ke ngatapan kasha lom. Una in pangan description si ma aske elianal lapsi ma David laske el pang na singat fakla o nga yala rapi laske nga elina nakat was aktolu singa nakalim mo matak manasla ke ngatapan kasha lom. Pangan situation lal David nakadet someone I tolu nga taga me usi na shesh na ke akata yeshi na ke mantia kapashi na ke molini ka molingana na ke shamsu konge me na si kom pie o nga yala kom mshengia pie panga ko mena na na singad ke mol makatash ke mshengia na de tala David el mat fakashi David el alle el pato ka sa klulan talik na tingad nge el orala mana wo na singad yo na el initial alle si was na singad el daga ke pel el manas pelilin na kat ke initial na pay me contrite art chitik interest ka da kalim na si kama sham lam ngal chi for singalit course el si was na singad el talawan makain wuklarun god el talan mat kuluk pa the situation chili ke na mat lokalok lang el daga wana len sinking wana mat akulukel me sang oya na safalin shukin munilya ro wana len el lamana ke el lewalong la bang ke el yal yokla el na kashalan god naro evin got sum na ge pshaklu singa ke li shipe lal na ke el sang shipe in sang akate ya yok el ya shigen ke fos akos na ke singa lu ngari ridim da ke fos akos el os shanga ke wang shipe el os posliki na aun shifak ala pos metlokalok fak kas kiki ap lanya elos arulena fukoko akena inuniawi bangan desperation bangan situation David alash kangan el lieng tana metlokalok an ala pakanten ni ga in aun shifel amet nga kena shukin unilya elos arulena fukoko akena inuniawi elos oranga flogan ma ko flogan ng masya nga tiap shela shigenan ko el chang ng el rara ni flogan ng ma artlal chivena malal chivena el sang wana in mal pushela el yana yok pangen first me ko sakkel me ko line me ko sakkel me o god makuluk lok tiena wukla ligi kometa laban nikun lok nik met lela tanga in akmakin yellow shell al fungikom all time god kalena nik met lela nga papa ng Pilesha yak elo shalu na shum o katlan Israel. Ngors kelain on kors it korsing akalimila yokla megan yokla shangeng lal el shanga maitla lal funguel ngain liete tal somliki mapayalan kata el shanga inel ba oy me channel chema mait ngalie shangeng lal forsngan lal ko oye desperation me situation lash nge wanan ta aksang ye met lalal fun wel nge tal somdi ki mapayalan god el sangay nel ba oy me example singan pa foson ko al ko jakalemengan fosia kalemen monia clock na ke temple lom furing nga wana sie e kashin akuluklan met came patati na fuck masingan kadata ka belamon na ke morning Christian la sa tapangan Jesus vena la kalim Miguel aro me luti lal na sin me fin kom ugeya fela sanga kom na David li na ke fosia singa kalim me la elalle monia na ke me
kalain sap singa ke ben ko mai tak yang ke molin ngon la lal fung la la wana in e si furin si in temp wa pana me nga ko mat lal fung nan palakin nga vat na ke sam from silal tikin treskal kem tawen ma singa la sam from talle usla ko ya ke ko akaya ke la lal fung la ko el mai palakin ke kaslan gat sang ko na si el akadiya na si pel nak shrik siya nga lengan lut ke papena David el from kin monia lok na ke temple lom fur nga wana sie e kasina kluklan met came patati na fuck mange eta ka pena ke me saptal kursi tamil chele lakkal mingena met lokalong eta ka line cut ta shakta katika insang el yang insang compare na ke wala na si mai eta ka ke shaflen manake Managawagat palakin as Christian ngena tekain compare na ke wala na si ma kateta ka na ke ko me ako yakat ke siepel pamul mo pat patching for singal si yakalame ngano ko mang nuk in asur elo shisanya elo sham kunya in kaneko a met shoy elo kinela on cake mana ilya power sham Satorikel, Eloshishanal, Kano Yangan Katendi Panagamo, like Jesus Christ Keldaga, Oracle lines of life in fellowshing. Nakat mit Krishna, e papa nang Katlina ge Old Testament masham from Kunnak Peke Noah, Patikin Talenchal, Sham from Kunke, Sermon Chilal, Pastamol Lakyokila, Final Sung, Oxagung Reke, fair. Fella siya liang kami may nga lalfon pia ko fesom ne weo na babi na nga ako mo siya nga may Christian poli la kalimila el fur insial fur wana temple ke me lalalfon lalin ka ata akuluk nga taka yok ligi ben mga yok siya ka din kalim kela fungul yakat when they picnic siya batash ka it's a spiritual warfare may un siya batash ka nga ako me это kana ke die oyema shakna akswashia kat ke pel na kay wine mall lash mit Christina na nakulu kaino yang en somdi ki gatari pange mo unche ngako maske mo unche David lash ke physically may ngata kain win sokolin unilya el pang na shinkat kadata ka shamon na ke malutu chike tastangan tana fos longolu na ke me longolit ko sak kalmi ngosh ma tefidel rana sin matlukalok ngan kad engishe sin katlen kanao sa losla nakadata ka lamon na ke oya mga kumash ke misheng molin ko molin spirit ta vingat lieta na may unche nga au mash ke nga elte na physically wana ma tefidel lienga pa insiesh na nakulu oyen kosho ka kain mangan pangon ngan kad ilyakin kadin wonay lain kanausla Inkanausla o yangan inakswashigatla katin matalwana Jesus Christ tamasingan ito ke machitok nan fosingal tolu na kasyan me ko shakalan me ipse shaflangan eflanga laimkat nga proy na syum pang finshak singa la lokalo nga taga sonol finshak la lashun kat na ito ke me eflanga laimkat Ngaya pro enosyum tupukya o God in pelkom shilela wana tamle shilela kalaming pro isla lesikiange kakashik na ke monte tuste akyokye pa eto ka lemlem pena na ke pro isla David nge el ya mai lashka nge medal shuk tal shukat ngako mas peke masing fingat ken shikeni sham ko oya kuluk lashin mo lasha nanak kuluk rap ko pusha pas kain oyang kadena pro shinkat dan taka kanaus la pangor malangan got kasil temple singa it's being repealed to the aspect lan Jesus Christ wala na si was lan God in God kasi ker malangan in God makelalal fung lashin Christ Jesus to if ingat ti katina kan rape masing pro mulia la tanga intia tili yen frarar lango yela liki may lokaloklok eliki inko flal
Fosingel mar aksafige tielela sunodin afnyale nikmetlela ngain walumla yen lol katili nain kalyak yok şüphe na paygadin diye ipşafla şengela fin şaklal David aşun gat situation na kay wagat liga fos akos na gesingel lua metlokalok pakanten ni kiaun si fel fokokolakil el tal sokolin unilya fin şaklala pataga ke fos singel tolun ga singel megosngen nakadeta na get tosta tana etafela pena fos singelon kosna gesingel algos akkalmi pena fin şakse David elra ka ashel in gatshil aling nang akum liye pena na ke oye lokum mshengio Efin som riti me koloshe ka finne kela dia saptan me kor fos me singalia na ke lokalok met lokalok lakoma mshenge met Christian met lokalok lakoma Paing gat kiki aplal chetan maluche na ke me ore malani kwa arulen na kalem pa na ke kosho la ma fok o ye safal marshal mukula matan me aluna kishin marshal la inut ashangai ame lemta kashkasha nan ka keshvena shali ke shigara kyas sok shoy won ya mangi nakaiwa molini kwa na ke molin ngana kat chuang na ke molin ngana longchilan gat ke or malan nganin gat kai shie na yokalik shishla na ma molini kwa ngan somliki gat na somliki gat na som fa ka bang ita ka na ke proy kataga ridi kastan ka din nakshi washi ka din pel na ka man kastan gospel lan Jesus Christ mo na pa ka nakshi washi ka na ke oya mai na ka din mata ke manel mo na pa shi was kat ka pas na ke kastan God kes ben nganin God ka shi na mol mata si malash soma pa na ka din proy na sin ka din shige ni ka din cheses la ka ngan lan God ke mapay lal mashi was lal inakshi washi ka God kadin taga wen na Jesus Christ pang fin shakshilan God nge kadin nakshi washi yakle me lokalok ng lash nge pa na taga nge eka penain met lash shiven akuluk ye God agegat mta ke kokolan nganin God kai shi lang shi pa taga kadin folokin nge kada taga pena na ke forcing ad ridi ke forcing al yangan kela tial me kor forcing al yangan na ke force long lu na academy fakolan ngon Pangay o si mga kung met lokalok lash, malokalok matagal lokalok igat nga, taga ke me, or malan nga nin gadin potek igat ligi me, mawang jupe. Kat ala pakantin me, matlalal fung mising ma, kumaliye, ngati samraming church, da kumakan si fena liye ke, makatiligas na siungan. Na ke fakolan ngon kat mo kadem ta ke misle awana le oraru malasha mishing na mangan pa na kadin wo yak na run ka chiak len alle isla ligi gat wana David el daga sam kin metlokalok lalinga finchak lala ashun ka len kanaw isla metlokalok lalingan pa daga ke tasta with that being said nga somnel tigin tres kan daga akyok ke wala tamlal sherle pelchidal flon magada so makyok ke ka akfashe tasta Tingin tres kal tamnal sherle si saklu kelas la bella. Kada flok dengan. Tamon liban glumalap. Daging just call agin bewan Zoom. Ilan mo ako toston. Daging di. Checking mic tuwan mute eh. Lumalap. Right. Logi magas magindi ya ke mics ko ngayon. Tauliban siyam sa kong Luis Pena. Kung lumalap ki. Akatayan na wowo. Na nagkikumakkalami ngayon. Me matukalok ngayon. Ilos siya ngayon. Wangin pa na si Pewo lalos. There's not a just cause na panga akalin ki kung akalin mi kisam kung iki stand sa sin ki agos ngen. Naro anak ki pen lagi wa makatutut kisam nge el foreign sin ka. Ki kumrek makin walom na si ngayo. Walom na si masam from kun meta. Masam from kun ki nga walom la insunot pan makulik mapen lalal te hit pa vaccine. Na naging masing
Te makulukla pa nunan kaya kaya masing iking lila ko. Mayta nunan ka awangin me sipay wuwusi. Nga is masing yok na ki sampon ngol lime ko fasing liya siya mo. Nikmet lela met lukwaluk sa kikiya. Inaking ankin manaslo. Nimet lela lo siya ngaya kiwangan sipay. In barakin asyolok. Nara alenata kata akkayikat ki kunokon si ma pamasyolalitikat kaya ngayon Polen da kaya singa sa na katita mo yok makulukwe el under attack finan koren ke nikmet falayak si malutikat kaya. Na ingin na question ke authority lalanan dahil ma el double life ingin na deceitful. Tasakta Paul ana kita mo siya el fact ngan. Siya usipe ke maritsi ke mantian ngan. El ininalan academy finka del wikut siya kain line cut siya bahal academy na yok ngan na and siya mga taga ke alanay ngan ke minuto singa yok ke mandan ba wangan sima there's nothing that can separate us from God's love yok na ke sumanya ke tolmol sin ke tolmol yang la Satan matkalan sa plal kamay ta te kan siya liklang sisingan ka Makumin patatyang maki bangin sunod lan olum nalaş ki magluklaşa erşek nasip etçen silaş katin şerlel ki tafel ki na maupe matakaw maşman yak yok ki postol mo limigol ki tol mo yasingan kat papa ki kolal ki kat sumnorola leusi kolaş katin kan katamla ma mamay pangan commentary mga kanrala ki manden ti Winston lo kos kilo malap ki hakta na mga lipsila si was ditut peken. Tama siya le flok tayo. Hindi kulomalap ingin na kita flot no lumisilipan then cash got then fast damit na ke may nakslash to get us Okay. Malipan? Kal kulo malap tamnal chele uslasha kulo tiking kyak yoki nage Wednesday nage Tuesday shit Monday. Na ngena mana ka takalam minga kada sum nage tosta pange shifashinga singa ka nolak tosta main ka shaw fellow we cockshot Siamon ngulya siamsuko benanga demta ke foshingal on course na ke longol chie na longol ya na ke tolngol on course na ipshik tolyo bange Finchal na ke oye David Lashke wana nga kalamya foshingal tolun ga sken me course akan mi finchak singet ke lokalo elchun ngan finchak la lashin lem na ka tafu pan bena ipshingan na ke foshingal on course singal al course na foshingal yan longol chi akuluk yok marit na shelngan ke oye lashkengan na shafe en mana ko wa kate pasela fostong lune ke long lal costa kate to ga pangan proi si David ro ke mat lokal lokal nge pa ke fos long lune ke long lal cost matina aske maluti singe to kate pralak te shik metiga zum na ke ip shafla singen pa wolela na ke molela fos long liana ke tong ko on gor en lie la la pakan ten mat lokal lokal ay liye fin shakship na mail me kalim ke ma takarun kat fin shakshi mail sang narun kat nge wana inta usye me messianic message na ke chis masaya shi mai ta ka usye na pai mole la shi nge pa fos long liana ke tong lon kos with that said fos me chingalon kot na chingalal kos ta fu ma pena fin shakshi lash ke ngan riti ka fos singalon kors to pukyo lem god ke wolen alon langshe kawulom pangin fin shaklala el broina sin god ke fos singal dolu faro akalim ye ngosh singan ishele ge situation circumstances ngosh kan fin shakla gosh to pukyo lem god ke wolen alon langshe kawulom ke bakoten lom komin forma na shik nikmet okan na matumliki met kalan sa plom. Nga matain o nga yalalap. Tapukya inge. Pange. Inse pa yalal David na sinkat sila. Ngumne papen na nga kumen na narang. Eleta na pala cash. A source of life. Peace. Arsh. Urun katching. He'll come as he is. Come boldly to the throne of God.
Kala ka na yuru kya muliale liki metlo kaloklok. Arulan na pang Paing ko pro ko si fin shaklala ko. Alle kalim ke kasnge kada ko flan akati ya kasnge more. Alle me akati ya alle fakyak le wo ke me mishim. Ako singal yan na longol akalim ye me. Akuluk na yok mataka sipa kalmaniyak na kasham sukungay na sil David. Kumita laban kas kuluk lan met o cake. Lapan ak mekin aklu song tenorek na sik. Kumdi met lokaluk na kayo. Kasi nakluk lalos kanaus lain siyak. Ngamatayin o nga iya. Nga fintra ma AR pa kumata na sik. Tapa wangin. Nga nan ka ma AR met taka akwiya awangin. Kail pang na singkat ngan li du song ten makulukuret na siya ngan pangay finsak siya la nake elingse katla na na sin matlukalukla ngan pa fos long lu nake long lal ko siya tena aska mari chinga ta chigenan ka masinga Leila tepa lalo sin ekla me kayship na siya los Leila kafa matal lalo sin me losla na siya los Arata matalo sin kunle. Arata in fintokolos in manas pele na kayo. O kayang malatlom na felos. Lela kaskraklom in ukalos. Shukolosi. Lela iwen aktakaklalos in pusela. In wangin met mo lola in lom nuknuk selos. Elos kalyelos siya kumkai. Elos kaskas ke kayo. Lan met siya kantaya. Komin samas na makuluklalos na kayo at lela losin we is mulalasum. Fosnong lal ko sakalan niyo masing Lela ta inelosin iyak laliki pugin mol. Elos lela elosin tia wisik yakin maslon machwas foslum. Pangan ngoslal David insang kanaus lama may lokal na silingan. Nakadata ka na kaya foslong ulyan na kaya tolingol. On course to na usye finshot na kaya mol. Pawanain sham kinyak messianic. Me machimay ka usye na pa mol la siyang ways, means of salvation siya tamil chilim ta kakalam niya kaya me mante. Kaya Jesus Christ. Pas ipsha flashen. Jike nan ka ngorchilal ke foslongolal kusngan siya wan ka malitising Ta ke shipen round le situation large circumstances large kangan elia yok large kan desperate situation large kan el pang na singkat is elos. Leila ta enelos iniyak teliki pukin mol. Amang ka data ka liye papin na sim na ke New Testament Eta ka na si kom ka din ali loing na ke oye singe na evin got flela na in chevalet pusha bar skosho kain na nakuluk ngan in pakol ka kemolin ngan silas nga amne ke ka na demon ngan jemen molin ngan singe kata tu ko malan fela wana tamlil chile tikin tres ka lakal mi ke rom singa lu foslu ke wike meta kata tlo ko malan fela Kada siya masyasing kasaw ke or malan nganing ka in lost la makuluk na kaywa maakwa ke me kat na fon na enslave na ke sinful nature siya kat na fon na koskos la ka kapur na ke makuluk lan fela siya na inin na nakadin pang na singkat may lokalo ka pang mga ridiculous kela dia limekos forsingalya arpe ke kolosi sapta tolu oyan moli ni kwa ngayon somni giga dinan pang na singkat lain na kay wali naksiwasikat pang masing kat daily come to the throne of God if pa foslong ulya na kel tongolon ko chakalam ngala katam ta ke moli sing ang amatayin kayo nga yes shokyayak o God molial Ang amatayin kayo nga ye shokyayak o God emolial. Physical deliverance mak David el niseshin kan nga ko meta nga spiritual life lasha na tana
papenang enanakshikyak nanakuluk. Nanakin koso, nanakin oya kuluk ngaliki mol matal si may nakadinashkang. When kat matal si par, kat kalan sa pong. Kadinin na nanakan or makin kaslan kat tang nasil. Then moli kat laliki makuluk nga. Akshikela. Mol lalipan medan shikenia kat Jesus that Jesus increase in our life. Pang transformation, pang sanctification process yung Apostol mo lakalim nga fa kaksikin kat kesuko on nga fa kalim ya falat lal ke nga sangkulo na sil. May akin suwaye lem kat yoklikin kisyakin kya wow yokliki kisyakin kya mukul ma kya mukul ma matale ash koef ke. Apostol mo luo ke metsya mata in onga ye lo siya liye may lo siya engan. Family akayin siyan metsya alu na sinkad. Laim kad el borngalo siya matain na. El tiya malkan na siya matain praising. Praising. Pia masing ngam from kumpiya kat no fun na enslave na ke sinful nature siya. Praising siya pa fela siya. Weapon at lik na din kad ngam ta enslave na siya Pharaoh. Yang fuku ka to. Na great prophet Moses also. Well, great prophet. Prophet siya naman yung may tol la singen of Jesus Christ il taga akfasryeyacn o yesingen matamlil shram kun kemandian ngan finshaksin salvation redemptive work siya bang first nung yan nagatol yung lon ko chakalim ye messianic me salvation ko kanikin molas ko ma tefide lietari lamayak ma Jesus pa shram kun yan for shetoi tari praising siya nga kat na funashin siya siya nga el makina pa iskat lang el etiye malkan na lusla siya matain praising kaksyakin kat kasaw fella mea manakawala pange enji masifesh lash nga taga kaya manakawain kasaw fella in kaksyakin kat takat el famula la Jerusalem sifil ba masya aksidin chuta metlan kat elos famatawe and we famalalos ta fulintalik natin met kalan saplal fa usu yaninge elo silang sel fa matawe kada som nake shamso kunge nake mol mapatpat si mapromise na siyang when akada yegi ke mandean ngan la when situation gan taga esta lang si kaul si makatil akia tari ke when natal Jesus Christ nge boy sila David nge taga yakyok ke fackohloh mat tigin na taga raw yega si betosta Paing katil long el porungo na chikom taka boldly to the throne of grace of God ngushe kafe malalap le long le porungo poroy pangay kachilash nge kulo malap tamal chile oslashan kada flogod ne room tikin treskal kulo malap. Alright. Namaliban ko lumalap ke ika sa kwan may nunak sila kum nagatostan ngayon. Fijak mo kawasin ko sa ugat nga ng lip show. Namnas wikut cherya if kumin ko. Nagsunod tigin interest call and cash kat fast namit na kaya may naksash ke Friday. Namaliban ko lumalap. Tigin di. Okay. Well, Long kum fast namit. Okay. Kulo malap ang lipan kaya kataya wowo ng isyolek lo kibelong first namit ki Freddy of akmo kadel fa akkayi kowos karangan kowos askelu deslon nika sapta tolu fosin kilmegos na kimalutut singe lata singe me usina sishkadin kain akilino yesila communication na shram koin alena me el tricky panorala peilya masima nga tafo kumsum tafo kain me tolem elements ke machikan sum tafo te sina liki matatafo na ashma se sikyak finen deslo naika masima sikyak kain ba lata simitlal polals mosta it was very warm alena charming el que lotelos el que aquelos el que o que ala me
betalal fungi kikastan kat. Na enzima orang afak mo iash trickiness si communication na takatu. Polel te kiakkayelos to telos mo kaya naka elos no kalos te kikastan kat. Eki sham kun mana yok shibesi. Na mana yok shibesi ngan pangakom mata. Tawi shibunrik malangata etapana. Pataka siyak lulan lema. Nara polel ki sang comfort. Na sielos ma tale kalal fungilan ilosikin folek maki mafak mo tricky communication nge. When kifakyak mo me mafak mo ilel takan nutiki emphatically shamanin chud bakalam ke second coming singe la lame na taka let's feel taka kadinakol la kalosinakol na archmate ma taka in akfasryeyacn medinge keshi pen ignorance like lalos ka self motivation lalos sifena in kain me akfasryeyacn na ara since ka ba kami asla ta siya police pa la siya masimita mitigi masing ko fukata na arne naman factual daman siya nga ispengan ka bensang ke mang mama kalemi ke pa pola mama the question ke singi di mapais wastan ka ba polel too fair na ke polel ito na ke arch miscommunication ka misunderstanding sing and ay silaklak na masla len kan sham kun second coming the len jilan le mai efatakong na ro ludes lunay ka el ta na ke me pitche sing el sham kun la el apostles in Christ el lang si academia el missionary si el teacher na me the kain bitigi kastan katsi na akademia ki fosimitan la Paul pas mastalla da singe in silas to muti aspeke ma el support la da singe na masinga ke in kalim ke pa len yaklam ngal sid kun mission Christ pa mut kayak masing da da singe na audience sala pa matalal fung ifenentes tunika si pe si mal simen pa kalimilang in ka norela clear up confusion ke second coming singe katomit nge fakla lemil de katari na ba orela for singing ara fakla kat fin folok na tuk na ki context na ki deslunay ka saptalu faslu na ki tolu singan na taklu siya pa nga fakla ko usin ti assign fosek kinanaklowos ta toash le ikasima fakmo lenlan lem sikmetari siya bash met nan gamo kat pa fak maingi ke kasin pala lash ko kasin uti lash ko ke kas ke leta lash usin tiyan alela katena medin kiep kostle in katena oye na bangan na cheese ke leta singa na kapa singa in clear up the rumors na bangan enchima in lecture na academy la so na taka me second coming si malsham genge in Schulberg kon je verklaringen ke context singe folok ta ke sites to ni kalimi ko fa singe la ko lange matalal fungi wiash kat kai fesuvos ta ko sin kailos se aljanesh ya palai kielos se sangen kashalos se manas e mong fusas na sin met na kewa message chilal pol nge ilmatawag ke trademark lala personal greeting lala ilkanarela fackohloh na ilang sipe me akkayelos efin na asmatakain kasyangalos in fact na yok na ki testo na ka siyakos kataske letak dua mange ilosin tuku pam kunokon ki mande tustia da kain akkayikat ke yok na team mayok ki letasilalinge letak lusinge yok na naging persecution ito kumintu ka kipelma kilal fungiluman kipelma me matakan kasyang kuma dahil kipelosin me ito la mga enana tako elosin dil masakluan pa elosin actually loeng na kela
lemel sunod ako, pailki akkalimin kalim silusa. Na masito ko pa, ala na yok, metiki lem de floko, ala na yok lawlessness, antichrist, eta kain isla kata mayok shibe mailos, inina in loang na kenge. Nara il Mishesin Church, Thessalonica, ilosin de tui inaramawo, hindi patatan lagi makulu. Kilorela tari pangaklal nga napauskat meniki masin makatash ke ki mailitim singa. Ki ngoshin price lal pol nga. Il fakki me fassimiden lange. Inaksa fila met version lal fungi kowusin price cash the caston limfa sa in pengalik. Neki metailos eis inoshui e palaik inashui e kaksaklalos ay nakikosera. Kipol el proy ke matlalal fungi ke churching el keep churching in flokin in proy na sid. El dena me ange proy na loka pa wo. En shalal pedelin proy. Pansi mo elera na el sang at 5 talos na silos in proy ke matwielos pe na in duty ke kas ke Paing washing pelsi mal fashion league. Pelsi el som sunan siya ilay kolla nanaklan with ma me isnge. Na ikiakali na silos la congregation siya kung hindi kasi Thessalonica Satte si fason kos na kasi nga ulan. Congregation siya elikiya mo idalikiya siya kasak na wuwo mudan gandutut ke. Nara elke may Thessalonica nga in proy na sinkat, in siyak sinkat ke kolal, in patati, in kain kalim pesin met siya. Na uskat men ke fasyak lungan sa fak mo, kawosin oye pe proy ta kat elfa karangan katliki mat kuluka, ta tiye met na kay walalal fungi kasin nutilas. Na faloklan ke faklan mat nutiluwiyak nila, katama nga mana silos ma o kayak lagi lalal fungi. Il fakla, kaya kumpray pe kaya matsaya nga kumin nanakelos ma dalbangon wicked ka evil people nga. Gospel siya nga ila advances, ila somsun en ma kasyang yata kawe. Na battle siya nga ash, sita na siya na sikebe ma ilka na raw. Ta polel nga siya, telosin ka na makin me weapons siya pa praya. Il siyak silosin praya, inte me falayakin praya siyak sinkat, ki mana kayo ma matlokala gusto ko, inka insang akulukelos kamatsaya. Siya uskat me na ki fastolo fakma, na katil aru, elefa akkay kowos, karangan kowos ki el siya kuluklena. Mana kayo ma, lemkat papa, elitayak kia faithfulness lalo, kadinetala, eltiyak kia. Di ngakum kan nalalfungi mo ito. Katabela at lalfungi los, kat fulok na yoros na iktan nalaklalos. Kat papa siya. Nara, polel ki church nga may finandes na ika nga nitala, me ulelalan ka ata, ilalena me matake, na ilosin ka yung nalalfungila, aspel na kayo. Pa na mailosin na rapa, in som siuk in proy ke, kelo, ilang kaselos. Ilero ilosin na lef koko, ilosin ka yung katangla, maupya maita ka na silos. Di, spiritual battles yung ikipel si ma-intensify. True enemies sila nga ikelsitaan, masya nga samyok la create na silta siya is for real. Nara, kadinetala, lemkat, Lord is faithful. He will protect his gospel message, and he will continue to spread across the world and achieve the result. Namasi nga ni nanjikom, kadinetala, me kadel wikut. Ele wikut ki, o yan na kayo matakain kasyang kat sumnaralin siya kikasasingin. Lempar kat inalal fungi kowos, katita lakos oro
na makat nuti kuuske. Pange encouragement sila Paul Malmo edel exemplary me congregation si. Eko usfa ta fulana inaro. Keli na ke faithful ka na ke lalal fungi lalos nge. Elke elosin matana ke me akosten lalos. Confidence na Paul jealous. Nanak inlalal fungi kasi ma el lima elos matake matestoni kange me matake mama sap kenyak sinkata ara pangayan si mapray si maling dalin matake in kan keep them connected elosin kain me matana na ki source singain dita file liki siya uskat may naksafir faksilal ng ilange Leila lem ilan kowos yok kigalim lawos kilang silan God at kawosin kain matain anak Christ. Paulil me proy kimatalal funginge. Nalitala kipel sima el proy nge emet nge inalal funginge o kayak lagi kaslan God na connect na pa kilang silan God singe itala kain itawi Christ. Na pangayan si Mael mo ilki matalal funginge fast na met ki commitment lalosa. El siyak silosin kain meditate ke long sisilan kat nge and in kan matayang la mayen such inner determination esang na silos in katang la maupe maitakan ka siyang alosa napangan me and si mga tuwiwaya na fulok na euros tamang siyale and tamang lipan lamala. Take interest ko kulamalap ke akataye na kalam sita ko na ke tostan nga. Ngayon kita maliban na finish commentary all mga flow ko contact ng Fred yan. Okay. Maliban Tiging nga wala tamal siya in fact kulamalap kaya katanya wubo. Ngale spiritual warfare siya from ganyan. It's a daily el family you will never leave us nor forsake us. El we got impel na kayo. Kulamalap first na met na kaya alak kayo kat akataya wubo. First na met. kal damliban kulla take interest ko kung di fact fossimate nga na nagyalang mit puya ka brothers ka brethren hindi ka finne kat kimo siya Paul lalak kat may dangay malala fugo ko alang proikesh te in the warrior so in logos the word of God gasland God in literally enough fakiredig yan na kayo magramam mga kadang di foster ka na nga sige na ikesa sing alisyon na pa it's selfless lang proigesh the gasland got in luxury na our sense of urgency na or katlon na sense of urgency na like ipel alpol mo ako pa aske mo siya Every bang update say again nga aswe ngayon receive evacuation orders ikided mo kuya bang awang gabi nga to di kala ba kada long contracted kuya kada dana nga minsan na siya katli na pangatin sense of urgency like sa pwede gas may insect like ilayak the factual ball may nakayelos sense of urgency nga man esam misle na sales. Ay nga mas kaya, katilon ng mga fella, yok sense of urgency, ba isa ka magwikwi. Tamalan ka, tayo, fakigaligin may tayo mo. Naglawan laptekin, kaya kataya siya, tawang liban, na flow na pel, kung fair cash ka Satte. Tingin ko. Kaya lumalap ma, gade, ala wikut in pro, finrakin mamanagiwan mo, levalan, mamasyale, kay kowos. Kaya na kay fackohloh son confession na met. Sitte mo lang siyang lagor fak mo si Fesing iba si pro pa si sel na kay cash. Na kat finsom na kay may return da kay asa kaya
Sistak lukov kam kamoyas kaya salele. Luto ko siya. Luto ko siya. Baba na maluto lang sa singalya ba yan? Singalya Aw. fos singalakos na kay singalya. Okay. Na mitigat sum na Hindi kaya. tafla na. Yung Ah, subject na tafla si Paing. Okay. Sinabangan ni kay Sanri si bangan. Na nagi maluto siya nga. Kikat hindi nagim tawag siya nga nagi marit siya nga. Fos singalakos rang toko siya sa kay list na leta siya sin may mausiya eriti. Na elsom na yung tempo la likia leta siya yung tanlim kat. Kat finriti nakatanga mahal leta siya nga. Na pangipel si magasin ko lo sa ang klakyak na lang lila may fakiki fos lang nga. Na pafakla kito ko siya falet ilong maingi il sa pala leta siya na silta ko siya esa kaya lang chuta. Tabil sila tabil liban kapas na kayo makacham ng ginawa siya na pangan me en si maleta siya nga takakya. May ta seriya nga sa pala sipe pa siya inaksangeng na silos. Na pa akademiyak nga. Na ki pasasingan utak leo. Klaklagi to ko siya Elisa nil riti nga sa sena sa reps. Anan bangan to ko siya si Madal Shimona. Na pafos siya singan akademiyala nga riti. Tra na kasisyon mo da seriala. May mo na niya kulyak sinto ko siya. Tira ka wan Ethiopia eta ka maunelos. Nakita ko siya pala long maingi sa palalata sinasiento ko siya sa kaya. In the fact na siya, katsima kong malalfungi el fact na siya mo, kometiye siya siya. Tasakta, nimit kong leila maingi in kebe kong. Kumlong dari mata ko siya palatla na serya alera na sinfel na kewa. Siya na nang kailan ka nausta. Kakumnan ka makume, kain-kain ganla. Alera si masumin kain aksyang ang gilos nga papa na nga taga na siya ki fasting evakla kito ko siya lista ta siya nga na el flok na nagatempo la el sompray el paray na kiproy lala el lalal fungiki kafulet lan katan si pakalemi ki fasting ningal mikos ki fakla e pray fact, olem katlan Israel siya matafin tronlan maon lang nagiserap luwa kimersisida. Kung mukha napakat siya lim vinto ko siya na kewa fela, kumurela ko siya fela. Naki aksang ang iya kilos ngayon, na baril sum inorela request sila ngayon. Kil requestan, pasingal mikos pangakalimingan. Natakoy nakalimila, kisiyak lalan, patako siya kalan ki fosingal yasingan fakla ki maingilem katlas moli katlaliki madaseria tamaton fel na kay wafa etala kumakina olem kat pakat naikin galem silusla me kat si madalalo na singe atonaya ka Yahweh el pakat si me etel akfalatia or el somin in me in siya kikashasin. Esmak orik malal toko siya men kifasyak singal yang evakla kimaing ilem katlash moli katligi madesir. Ilitala el makifan na ruler of Judah they should be na finfel na fon sovereignty lalabangan el etala finne na Syria siya ikun me superpowers in Belsing. Creator of heaven and earth, God Papa the Martin Kasao, el Kalakal. Nara kisyak sila ng sisil, el pangan sipesima, el akademia. Esa kaya lalal fungi na pay, el lalal fungi ki petition sila ngin, el lalal fungi lakat lagayin, kasel, inkain, orela, inina sila ngin inkain, ne, longan lalaki Eliasima Eliasungan. Na funny natin katashik na kay maritsingan riti. Manda ka na siya flagi fosingal niya singe. Maritsinge akalemila kilta ka na kay lomsin me katpapange. Kisin siya ka pa kil somnge
me specifically elsiyak sila. Men leta si masapayak me. Sapayak me na sila dahil nga fact la gas English kaya kain gas na singa siyofo. Finrek maganyak na kasi pro gas on arlena anain threatening dahil mo aksangin kasi mataka sil sinasarip finan Assyria. Na kita ko oya singa me Esakayel siangeng kaditalan mulin met na parel sumno rin kadin siya kikasya sil kitempol la. Nara oya singe sang na sil len kain ngayon itala kat siya ka walal fungilan mo da serya nge maki mamahurek lagi po unmet kaki military promise laldalo. Napanangara ensima kadin nandutu sil Esakaya kimaliti singe pa. Kita ka kasi ngayon ta kayo naksang ngelo. Isum na yung katsima wala ka siya ofela katsima elitama may taalo no sikitimbol Jerusalem. Mama pangan kanon price ilal miles ke inko na kaya pa katayagi ke luto ko siya singalya fa singala ko siya singalya. Na papa na to meta kain the taf na ke fackohloh si may kata ko ki Sanri. Dama sila damalipan ng phone at pala Jews. Lamala. Okay, det er interessant. Kom gula. Kos lupsalaget det at kom det ikke man det en fern det bare saftlage sett det na ipsilola på fackohloh se det som når dekral damalipan nilanda ko we say lesson aims may masigan man siya ng akigat kiden loing nage okay may siya ram kidya may kidar mo kid fakya masigan na siya mo masyo kidya lutoy la fakya na orok ni sunol tamaliwan na akalam usil lesson aims kan from good na tingin just ko ita ka fackohloh siya kasi mo gatosta pangan late mo ito ka pon sa iya kiyan tamaliban nga rin balance Kum kulo malap tamal chirle pangan mat tamal chirle lakalamingan laisnem tolu pangan masimitan pangan akataya masikyak shimle ka sham mata ke proilal esikia me historical circumstances masikyak ke pian proilal esikiangan esikayangan sisaklu ke me palaisnem shemitngan aklu Shela toplal esakaya na singkat liki toplan kata tokosha ke walang mata. Kata liya difference na nagadin shela. Ke tingin tres ka lat ka kata ya ko kumsum tak riti me luo tokosha sapta singalia kumkain tralik tari metikitasta. Aksha felaan rala siya lem lemin topuk ma elia fashikiak ke proy na sin lem. Masing alle fall na ke oye matamle chiri lash peke ngina proy ke sima elakkalemmingan tamle chiri ngamo ipangen me lesinem toluan kada flokonat pelo glomalak all right kos wala connection la ko anan lom del wood paye awot kumwood an kilang kumalawo an kilang connection at ngara speed test yun almanan sa moy connection la ko ako parang ngadlong wo galim prek kumalagalim okay tigin tres ko kumlong ilgalim ona ko sin wood Galim Sharam room. okay alman an kila Spotty. Hal ala patat le speed Pindrag hindi kumela internet kung dalan. nga mo affected kita siya kay mama It has to be. well alas mo yung mas nga mo parang nga what but anyways wala main tako na okay ay kung sloop siya la katsun katsun makadash ka niya na finsha ka pa gusto ko ganyan ng global lab cash flow san gusto lang loop siya la man define ke sette na fackohloh sigan kus finsha mo kusin daga long luti sa ke
tostan nga. They can just go. Ngali si mga post men asam sil Tamil lower, you got Tamil liban. Lower even Honolulu men fin mo lash massi la distribution Presley Presley pag nagbabalkan na merlu out kaya ngasum na kaya na lower yung gasya second level na tawi na ngay da samram kun pa naman maximum fackohloh yan naara mit siyak le pa mental fat mo announce siyak ki Sanri gulo na zoom Tamil lower kaya kung second daro katkan dawi aske programan na weng pe ngamamawal daily ta Romeo pala insigan dal sa daily ta is actually nakasunod ba clean kaya for fashion siya mga dal ada dawi lewe ya tama di ba kung fashion siya dawi level cash ngayon we will peptides pa naman so pangan masikat yung weekend siya ngayon kaya kung saan lang nga ato ka bem tapos li inin toko siya siya censure ko censure ko ano parang mas dictionary ba mo Tamil ko sum niya tos Friday wait mo siya nga na finalong silon god kada we go so look mas silon gulsal press Roxina ko rocks Nerox albaman Nerox Roxina ba kawak sila daras we got Facebook na da banga degin nga we go be Irong men na kasing alarm naman mapen na utuf sharon bela utuf siya ba alarm na ke ngarida sa tawag yun kung degin siya ba factohloh really for Satte siya nga ngari Satte siya na phone na alarm na ilasam kin sol si tausin siya ali foko siya kali migos tausin ma iluwan siya sa kailangan compare na ko okay may kalmen na sikmisi some research again US armed forces again strong army 453,551 as of 2023 strong the luwen niya so sila censure 185 one angel what luwen wow kaber na get Koyan army magawa na last year 453,000. Na usila si kumait kat medekten loan ng koman ka. Offensive na. Sa Michael bangan. At kataliya ke Marida na sakta. Katali luwo Michael Gabriel Michael ba Mayun Gabriel ba messenger na fast ke Philippines siya. Bakit ko kasi mga kumakulak sa job. Tapos mga dash kinigin na tingin just ko naman di man lumalap. Wag kung mal na fackohloh sila lana. Well, fackohloh ya dai fall. Kung gusto fackohloh Ngara na. Ano ba post mo ka na fall match ka? I'm not gonna let you off that easy. Kumenta kung ka fall. What easy nga? Ala fall kindar. Sapta sila sila nga. They can just go. Mange casting saben jalje. Well, saben jalje vaccine aldam shirling en ki Sanri ya. Metiki dam shirling tamli pa ngaki agata ya masing. Insewu si bakatta ki tuste inga in matawak ekas malutut ni agata ya ke. Mayen kat matawak na meditate ke kat matawak na kafakin mange. Me ace me casting me kup kun fast na mit ke tuste kosin mange tuste da na pange me kasi agata ke kunokon ma itulok yang na ke pelantawiya
na siya mo sila leda ka da te me ito lang kay kulalo wan siya tamo lawari mayen kipelan Sanri school ito ka dito pokla me lesson name stolu matamalipan ni champam kenge masira nga fakange pa nagke me cash up yan ka fen mikalan sap singe na aramen kat findiki ya masing na lekalam kita say ta bitawi singe finan ko siya na ko itawi singe slagin mo yak pasi nara ki Sanri school singe fin ka to rek maganin kan to pok la kasin siya lesson name stolu nga ala phone lang na pa ki pelsi ma men me met ma eltu Sanri school nga eto ko kipelsi mo rek itawi pa nga fak na musinge itawi met kol ben olan church pa kol musinge nara ala na wogi hosta wika ta mayen kadashi ka din to pok la ka lesson name stolu nga having said that but some nagay iplu si mas manyak men kadata ko anaging academic school siya dala arch introduction je lesson context mesik yak ne malutu chinge sim data ko na ipsi me data ko ke me tafuyan ben malutu chike Satte esa kaya to ko siya luto ko siya singal ya fo singal akos na ke singal ya panganipsi meta pangakataya ke Satte na Esam na kinakula siya na sumon na ki ilsam tafin trona adoration si lal nga ask great affection lal ki ma nakiwala rong na ito ka na ki part luo si anay ngosi na ki mansikyak para ito ka ngosigin puro ngayak may nas may unsi ma ito ka angon mat nga na first singa lead course na ki singal course ito ka to ko nakatayan na ki me insi sila si Super na vlog na gevo singal yan jam kun nage super na ash me ana in siaksi etako mayen med seriang ban vel sing pang sing pa super na pang na sin lem god in longolos na ipsiak luan etako gevo singal yan nage longol pricing sap ke gas mata kangen in longyak toplan god na ipsiak luan pa me siakal science mind promise yaki kika deluti in the book la ke lesson name stolunge masi magatinwi the book care kasing ni sa fact mo pray with one desire kadin pray na naski si mainan ansish la kilan kata God's will be done kilan kata pa akfasryeyacn te kilak ko pangan fackohloh siyan plamal. All right. Well, taking just kagos slip siya bangan ipluwo ma isang nenek luwo to ko siya singa ulya fos longol na weacn pe luwo to ko siya singa ulya fos singalakos longol to yung siya pangan fackohloh sila kumban men nak sila kum na ke Sanri ana kilo sa akademi ngi tosa kat fin mo lelo singe itako akfasryeyacn pon fayen men naksilo dictionary na ikoye pinesa kewa pat man kom siyak mas nganyok na listen aims tolu nganin mo to kasabram kinyak le kung vinchu ke listen aims kung gumekain kufasta ke mo me ako mas kem singe Magat askem singa fika lal fu lasho na magat liye koin kufas la magat lal fu ngiya nar kat finda nekat leke malon kat magat liye eta kufas la na lasho da paigat na ke siena o ya ama lal fu na si was la pakka sad boy silal esa kaya na pakum da kun le censure up Yan line na kaya. Yan line na kaya pangal na kaya mise. Kat kalam kaya lelos na gawa sa mata na ako kata. Mise pat paita katakoan. Nangako mo't lalal fong iya kat is maingi o yengi na ngingi a fal kita sensen kaya maula siya.
Loy na kaya ma-file mag-inekatle. Inekatle in mamakatliye o hindi kafasan na ako. So that's English lang. Do not let your eyes deceive you. Maam liya ka, nixon na kafaskatle. At hindi nekatle kaya mapaya, masuwas. Makatliye o makatlong o ikfaskatle lagi. Oye si may tinawunas. Itina, oye madon ka. Nagulang malap, ano ko, sa mapalala sa doon sila. Parang sa aming kalilas na uya ko. Nangasunod na malilipan, nila ang akfasryeyacn, nating interest ko, liya sa aming te, wiben na kaliya kasi po. Tamalipan? Kaya, kulo man lap tamal sila ke Oslom fashion na ke pelchi nga tala. News ko makalamingan, namnas per la sa inwi kumpe. Kung sumni standard lesson commentary ng 2 month, conclusion siya ke week siya nga alita ka na ke acronym siya kung academic week sumla act. Alle akata yawu ke pitch tolngol siya ke standard lesson commentary. Adoration, confession, thanksgiving, supplication. Wangan nalle yok siya academic Ezekiel tokosasiel ta kanarun ka Aula nation chikan no phone ngishe casual ke met lokalok nga mo ipapin na shish o ye kan na ke situation tamal chile lat ke nga adin proy ke ne ke na situation ma siya ular hash ke pelching mo call she wana tamal tiginal tal dia pelle somla kumata ke pasta kum pasta isyo loman kum pasta shin siya loman komen la kon karngan siya loman ke proy Wikching alle wona pa katli la pro sila le sige nga ito ko ika yok katlong samon ngulya uye ko katlong nga katiya ke mandi na ke shette alle usye nana pro siya ma ito ikoya ki katasta we professional tamla shirlen we matlash ko siya katlik na siya chinatas masom pro na if nga pasta siya inlom siya ngayon nga pa prayer warrior siya na ke spiritual warfare si matamlay tiginel akteya ke maliti laling may unsi pagkatash ka nga te picnic siya we are fighting na masima wo katangya klata may unsi katash ka nga when Jesus rose from the dead elesla mi siya esla magulog efing kataka na lalfung siya nga pang kampoli the throne of grace siya ma tamil siya tikin tres ka lakay gat kyo yikang may siya wupang akay gat kay siya maliti siya ke mande saptal course wahin makay nesla lang siya kaunlan kat na siya esiga el galim ke David el galim ke nga kung matalal fung na aspect the source of peace siya source of life siya pa God magayin nakatetaw fa Genesis ni Revelation taga proy Belgium kapas na rin ka ito. Wangin makay na sila. Kalim siya nga. Tigin tres ka lilfat na siya nga. Ako mame. Entag ka. Autolu. Ditutang. Line lal. Tawag yan line lal. Beginning of line lal. Aso mo research lag. Ke time. Talpound mo. Fourth watch. Na ke time lan matipu nga. Tolu ni kalmekor. Papa na chisya jil tagagak nga. El ke som. Kapasyang narun ka at kepalan pelching me shing la shivena proy sukyasho nanga ina na narope aso mit kolche insha ulako akitel tal kas mol ara proy nga katinesmat na ke wheel lan ka te wheel lasho te lang silan ka Inore akfasryeyacn fella sing. Tamul sile proila sing we kom Eleanor we tik natas ngan kay wa we pemitlash finen opinion news. Alle kadin sang na sin kat kay kom tamul. Ngamoy pangay samsamin kalyalak nang asid ba awlal matwiang ngay wala tigin mekil kewang lala in aklin kom mitlash ko say. Kulaw man lap katlan man kay wa. Pangan samsamin. Tamaliban, kulamalap ke sa amin akay sen ko akes maginya ko gawa ke mga tasyon. Kulamalap ke liadan luminak ke lemyo yang anan. Tamali taking interest ko
Finko an orgin bell na sum kuming gashi got kalia tren lasho. We be sa min kalia lo. Metigat fashion ko nga personally nga in fact na mashilamin kumakalim bila sa alushalom ano na kat mutlan gasin ko yung pelsi uda ka chance sila siya kasilan baba mata si Tomas devon jakela kafuka nga mata sano ako na kumako la pipeline sumbangat ayesi pata ka aksyan ng siya uluman ngan mga nakay kumla mga tituwi Nara maluti siya nga na si Roy kay nakay kat fakta de prada kada wikom ke magat kan wikasi kom siya wan kaya akay kom na saram kalya lako masinga me lutoy lang pa me siya makakatsam pinggan ba admitting one sin nga matawag ogo ku akalimbi nene fact mga palani nga mga sika la circumstances ka mga oppress malan kat mga tiakos ten ke masingil nga palain nga si fena ke nga kinsay mo lako at afong leke nara kita ko sila nga leshikingan element ngan kain obedience in kan shuk la kasha fu kya ke kastan kata na praying adam shile am liban si mga kunayak ngepa ngay ta makuluk mga relang at kana yurin kat ke ta ngoshilak na sum am liban we met we escape life cast slash kumada ka lipsho nakmanas kasha yape akalim na sik makumni mga manaskian manawala in kasha yaki when nga met kolsi amet kolsin siya ulaka in church la siya ayebe community la siya nga ki kol la kan man to ka principle lan God in kasha ya kolya man the defensive kemay tatako fak mga nga tatari nga ki lan isyung yawin na pa kita siya ta fin ma defend ki gospel lan God nga we masing nga fak mapol fak nga masing nga te longkom ke when ma pa siwasan ka ta na ke mga naske kasha ya ke man kalya la kata masira tamlipan ake na masin ko sin kasha ya ke sapay malislowosan in kasha ya ngan kain me nga alina me ta ko ngate na akut no ko sa ngam ta ko sa ta ko akut na in kasao ngaki ko sin buya aske mindset singela nga ale long sen ko sa ta ngakut na in kasao pangan masinga alem na kikatin bui kipoy lang kinga mo ngam ta prine anangan bui kom nam ta fellowship sisin si ta kipel si bella ka ta nga fast ki fel singe ngai ta tai lang so mai lo malap pangan me fakir ko as me faksa fla nga kalige proy Egi kung gulo nagisiyak lo ngan gulo loge boy lo in elem dalag in nosingan fackohloh like sama ette tangalja sieltä luonto sakta hakena fack sie oje las mit facker go kita kastan kata tako pai ko was nga tal kuluk lang kada lu makin dia ngan patafa na suman for no kastan ka at ngatte kan tal kuluk is take it the way it is. I love that. Ang apat na fact na suman. Ako, ipsilangan pa nga ke, kung fact nga nga kanya, a long fact naman, sima, as magiging ki fact siya nila. Katabi, lagi the fact naman, may naigastan ka. Ano ko siya? Na, pabang isisipin, may nakufalik siya na fact that she was using gastan ka. Nanan ka kawi ka, way. Ay, nanan kaya kita. Yaw. Bigla wala. Nawali mo, naspa yung medyo ni Kalia? Ngam ni pangan mit Christian shell obligated lan faka kaslan God the lame obligated in long mo application check in faka we are obligated in panga create commission check in faka kaslan God na laita ka to wona ke in trim ka memo matching in infrared pen mawuwo siya pang kula man laptop nil siya lali yok na pa point yung akata yan yok Ay, kilo malap tam liban digin. Take us so
Suidong kat kali ta kan klase ke proyek lo malap na siwas na kewa. Ko sakelem ya met ngedari akan endari met puyas nge. Mason na tagadasut kuminakalim ya. Katural John Lifai kasi endpoint bibang Endpoint piao. Namda Sonia kal Glomalap Maui da ko gasla pun pipange enjang Texas Man ne pwede siya nga mo ilo ka kona. Okay. Kona, sa kona ya. Kat kay Chile la ko uswi ka to ye ko usmo ka dito ma Tam tayo siya nga mo siya Ainsville, Georgia, Ainsville, Savannah okay. area. Ni pel na kayo mga tayo nga limit lash nga naman ni pesta lash pa nga. Allen na upele inganin siya lash met ken. Ni besta luwo pa takawi ka to yung Mga ni pesta ya vule bang. Enje, som na lang, tigin flok, kenya kan. Si Saklo, Yeah. my ten walk. Entin wak pa nga. Promise na ng melimbangan eh. Awi pa nasangan ka ta. Okay, guys. Hello, malap ki Ucha Klausan. We, dahil si we are spengefin and Auburn. Alal fungi mo. Dahil gelto siye. Papa of na iya bang. Tigin of na iya. Right? Hello, malap ki Ashlousan. Ashlousan na, wala na kayakat. Masih yoko pa chisin si kikastan ka. Nang haya kali kita ganiya, kita singe, nak naswiya ka taga ni Pride. Kaksakin ko, kat papatumarsin ko siya, kaya matawagin taga nila siya, kat nisesyon, takalan ng matalo ng kol, kat matawag na kisafla, kikat takasyon siya singe, kat lang si fackohloh, malat na siyon. Yo, kematwiyash matagayin wikut siyang, Joki komikas sa mutanin siya sa kimas ko spylum, yan akfasryeyacn kat papa, kat lalal fungi. Lamelosen fulvas kinuktugin mo yung mong, asapay kat nila. Ano kisiyak siya nga sa palan fakikikas mong, katingi sapay kat nila. Kinim, kat fackohloh, malat na siya. Amen. Right?